Hello everybody, so welcome back to another video. What's up guys? Tem dak sengi ngali khwai chapo nong padan mah kadan ha dihar sau nong padan. Te hat pung jong ikur mah iba SHYLLA dai. Last time I upload video jong tu. I try dam baklang kimut ban ai khwai no ta pung. Te kadok te dai da ba malum malang kabun ba. Te ngampun bun kitin sure dengan stang lagi video tu boleh shubun share jangan mu kita ki beri subscribe channel jangan ki ba jupek mah ya ka video jangan pengasai upload itu boleh shubun kita ki komen seru boleh shubun bagi ya komen dan ki ba ya le setia komen ru kang bami like ngam ju piskan tu boleh setia tambah itu ki ba keren serius dengan shapek dan pembun kitin sure teh start lagi video mah dah let's go baik nak labuk hang ni Te kapung kade kan lah meni last time mau upload aku tu video juga last time te kapung de kan te ni pet mah ni yo dok ne kena dan khwai nak dah mui dah so let's go let's see no try kado khwai nak let's go khwai dah mui dah ding ngara depa ni anjing sisa ngam danang mon khwai de ukum kine kijat tang ba mentang khwai te nang hi let's go một rồi. Đi video đi nhé. Đi. Ồ, đến rồi đấy. Ồ, lệm rồi đấy. First time ya kun tu nak. Oh, saya benar kelak sebar. Saya benar nak tadi. Oh, cemplak lah. Nó sẽ này nữa. Kok saya marah sih Pak ya? Ada belum tahan serius. Mesti saya senang dah. Tinggal like kan? Hitam, hitam. Đậm nữa đấy. À, dạ. Ngeli. Apa ni? Alright, go. Oh, yeah. Kecil. Lạnh lắm à? Sim được cái gì?
Pelan-pelan.